Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphilile. Mina ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje uyokhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole zonke iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngiy'faka nje kulona-ke leli khasi-ke leli-ke. So ukuze zingakuphuthi-ke lezi ndaba ongakwenza-ke nje manje-ke lapho-ke kuthi-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba engilethe lona namhlanje lana-ke ngiletheke ividiyo-ke yomunye-ke womlisa-ke eveza-ke umuntu-ke ongase-ke abe ngupresidenti-ke we-MK omusha-ke oqokwe u-Mr Ncamalala laphana-ke Mr Zuma laphana uJacob Zuma-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni-ke mina-ke ukuthi-ke wezwa ngami phela nje into yenza nje ngidedela-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke. Ngisacela lapha masuzwile-ke le video lena ungene ema-comment section-ke ufisho umbono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke laphana kubhalwa ama-comment section-ke masucindeza nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezinye engizokulethela zona-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Bafethu ngeke ake sikhulumeni bafethu ukuthi yabona uNcamalala unamandla, power of uZuma. Njengamanje uyasho ukuthi hayi uthi ubaba iqembu lizohola uhlophe sizokho hayi uright impela. Hawu uhlophe uright impela. Hawu qinisile ubaba. Yazi akekho nje uphikayo ukuthi hayi ngeke asimfuni uhlophe. Zonke zithi hayi ubaba uqinisile uright ubaba. Hawu impela ukusho ubaba impela uqinisile impela ubaba. Yazi uNcamalala yonke into eshiwoyo iMK iyamhlonipha ihambisana naye. Shuthi uNcamalala ucabanga vele into efunwa abantu. Ukuthi hawu right impela. Angani uye noxosho lokuzana uRamaphosa eParliament. Uye lo ayekhethe ubaba. Hawu right impela uyimpela uzosihola. Hayi madoda hayi athani imboni uNcamalala uNkulunkulu.